ariko by the way hari n'abayobozi baba big energy hari abayobozi baba big energy. Reka ngiye nisuriza abayobozi baba big energy, nisurize ingabo z'u Rwanda ebana ziyumva nka hari aba big energy kabisa ewan kuriye ingabo z'u Rwanda ewan ingabo z'u Rwanda ni gutya kuramo hano gutya comeka ubuse nibi nzabizira ubu nzazire kwigirira gutya koko kuri YouTube. Ingabo z'u Rwanda, polisi y'igihugu, respect. Polisi y'u Rwanda ndayubaha sana, ribu ndabubaha sana, ndabubaha sana pe. Ntago muzigera mubona naje ngo mvuge ngo nta kazi mukora. Mukora akazi ka danje. Nabonye hari abavuze ko ngo ntacyo mumaze, ngo ntimukibona ngo ibiki. Ariko ngiyewe inzego z'umutekano, inzego umva buri rwego mu gihugu cy'u Rwanda, maximum arrest, nge ndabubaha ngewe ndabubaha kandi ndabivuze kuko Bibiliya integeka kububaha. Bibiliya integeka kububaha. Mbuze n'impamvu noneho mbubaha. Bibiliya integeka kububaha ko